Camere baro bella camere teo callamo camere baro bella camere teo callamo camere baro bella camere baro bella camere teo tana kire kure chiriyo kire kurini tana kire kure neba ni teo callamo camere baro bella camere teo bella Man chade ken majwini na wadu borin kan ki phone mabejo tama bejo mano wabiano kanjwana kan chala panelist patar palu pineno matini kono obechi arganero tekwaro mekwan ya chole kung LWENY me achiel ki LWENY me ariyo me WILOBO ngom wero kwano ber matek twale kung LWENY me achiel LWENY me ariyo eneni wabechi arganolo history mabere datien olo to wer ben in ingeni olo to kira kwano cha kere wer waneno gan kwan mapari tim mo chung ya chole we chawni fo tim matego ket bet ko bere no wini kwan ya chole peti magen but no e kar ma achiel no tiyo matek ma bot lobo dujuno gilarga kwan kono pingo well jamani duty mikirene ko bichero woni gi war panelist ka enne ko be la bombalo kar wa Kelo panelist ko dujule wa chil ka enne pian dano tiega kora dong nene pe ko be kenyo please nene idio and like enne get thumb up enne kiber timbe luong la wor mo kan nene share ko share bot jubu ka mati wa ku cha work for man o bo dano ma pol pian per tek ajulo matek wa chero wona ti yumati Ana fo tema mego o dujo chila chel uno cho ningo nyo yoro ningo tung boru Kenya. Ero dong. Ero dong kan. And inga cha wana dong jo gana cha no menong go ne no ko ja chal jo matitung Australia ko jana no ping no wa 20 wo. Eto pe balo. Fon matin wachera ne unu keta kwan ya chole obero kere e kung LWENY me achiel LWENY me ariyo me WILOBO ne jomo go chung matek olto wa kwan chung ben matek ya chole kung dak ma megi pajo ini olto ma choko twinjo ka matika mo kan wa ka che in mane tie me dak pajo nyo tam tie me cher pajo ne cher yen yo wa no jobo kan ma pin ko me go elo cher malo wa kwan me danyim na bombaro karo uno wacher wona te yo matin Pangyo, Professor, wakang na alung indak niya chila duka en chi ina ken major ngan ma chil ma Kelo lo ma chake pen madara lo ka kwan wa me ching en kong no kera put duwe put dong TV TV Okay. Yes, okay. Ana poi to trial Jimmy, ana poi mi na kare medoro lok madara kom kwan ma mero poi panelist diju matin go biri wang ma kanywa otam ma lobo beberu kidon lobo wai chuli mero bero poi daru diju mageti kanana wage kabir ma papa I WILOBO me no kwanyo kare gi me biro me winyo ngoma ti lok ne wa de chabira re mu kar ni mo bera lok kwan tabet ma chel wa lok ngoma in ma chal la nyodo in rom tim ne wek la tini kwan ma be in rom konyo ko la tini ni ning ket me kwan chabet mu kar ni ben wa mete en ki lok achel en lok me kwan eno meterne ni ngomor ma in rom timone me mio kare bot laten me mio chawa bot laten me mio kare wak laten utiti ngoma gitika punyu gi ki gang kwani kidong chao kene I kin pajo pol kare chao kene daru mio tit bot luteno cha duchu tim gid monini tutwale lutera nyera uchero tedo uchero luoko jemi chamo weng uchere kulo uchero manodo koni don kado o tiero no don latendo o lolo modon madon ben pedon ramati mukit gin mo chi wan machalo nyodo miro wanani miro mio kare bodo tiero wa ni latendo timo kit gin mo ni me puonyo en me bedo dano ma do ben me chung piere kene ya nyim chawa eni don miro latendo onen buke miel latendo
rot boke ket ma antika pan kwede ke metimo jemi mano lu puonyo miyo bore ni en miro tim don pitini ma watam ni miro wan wa lokom ngo mo bir ka time ngage mo bir ka chung menano ni kwano bir matek ye choli Pien ni chake wa karma me World War One wangeo mapat ki migration mapat ki binu wa ma jo kanu binu gitu Sudan jo kanu binu gitu mago bini ya chuli ngoma time mapera tak bini ya chuli tutwal eneni lutena chuli mapol bene go lwenyi World War One go lwenyi World War Two Chứ đừng qua mero nào này ngò mà mau tìm mình người luôn em nè chứ wa tin ki panelist du chu magiti tini wang o gu be lok ma pat men nào ngò mau tìm mình mà lúc be ki lok me kwan inge luôn me wilo ma chel inge luôn me wilo ma reo ini ki dok bene wa charwa teroi man enini punywa ni ning When one my child eroni Dr. Caesar Achai ena bilo kwere pinano metiti wa ngoma ti mingi lwen me wilo my child ma rio en ye chuli we hodang kwano we ho wa beru gi gam kwan Mario Caesar dong bititi wa ngo ma punyuani ngo en jemi igmo mano Dr. Chayo Terry punyuani ngo ma miro wan wa tim machalo wan ye chuli machalo wan tela kidong nge ben wa bibiro about Lady Grace ben bititi wa me nyuro en ma wa dong wan luter mo kwano ni lutela ne guber ngage Bien, tela pire tech family, tela pire tech community, tela pire tech body society manini. Kaini no inen tela tima tech ikabere egini duchu i family, i community, ke i society at large. Ino jemi woroma be, jemi enchalo kwan gini, jemi chalo yot kom gini, jemi chalo services ma mita ni wek down ko ma be. Jemi egini war mabe chi Lady Grace bititi wa otawa lo me kwan gera ngagi dok gutimo ngo kado inge dong wan mukene dong bibiro me jolo kojo egini me tero chao kene bere no gwak wan watigi la nyut mo mano gwak bene ti komwa ni an yam ki gang bora la nyore na no temu gi munyo kuma icha kene mene gwa ya no bere in gwa nero ge kaka mukene pien enini watie mo amete danu ponye danu bit ki ngej wa kon ko luteno wa ki lutela wa bere ku bit ki ngej ni katela timate lu nyuru gi tiyo mamir gen gu time konyo ko lutero wangu go kwano ci man egini pierate ci dong la bomba lo kare anda tamana mer kwanya karman me lu Dr. Caesar Achai metiti wa kitma kwano woro kwede inge lwen me WILOBO ma chel ma reo Dr. Caesar Achai, you're welcome. Per Professor Jimmy, ki panelist wing menina kare, wega look ki down matika winua, the model down wing matika winua kumbini. Poi de unu tika lubuta lok matara fluo tika pelune Yoo Ango kan. Amir kupu tamma gene. Professor peluni TEKWARO me kwani tuli. In World War One, in World War Two, any Amir Ikona, I made luck for it. Mawiyati, Karma World War One, okay, me, Pichoy looking actually, Maromu Eliba Kid, Magulweni, World War One. Yeah. Luen Kono,
yo mo kan roye en to du tiam mo por gudu ga ma oi World War II du tiam edi ba bichel ma gichoy gi ai ma kun wenyo yo ni dong tar ma ala don ben la aneno mo kan ma no itu yen nong i ber ka de tet ki lo ni tieng ara chel mo ma no lo no gabna man em gra tieta en em lo ni bama ti o ke pinye lo twal em tina bin bo lo mo pia tek ni adung lo ni tum gina ngo mo tin me gamenta ne precis ma no viene o choy lo tin ni gomi o po ti luen na lo tin luen what me a chen any Wwii ba page ma kilo ni page memorial war memorial stadium no makar ke kar wa ke wa gore yeme chalo remembrance sanden ke gore ngin jonde ke biro ke dore bene na sera ne no yeah don't point ma deep magumio any Wuchulu, Chende, Lim, Lim man, ma, Pimoni, gratuity. You actually move much as one, can wait gratuity, no getting on, and the Catalan film to me, gratuity, gratuity, and no down the gratuity, and you report my decision me, you don't let your chin. And you will really Tiberio pain woman. Mono NTA Machalagana, administrative sector. Okay, Tiberio Kenya, one more level, death mother. Nay, Sendany, near get if only Palapina to be. We have met one. He truly. Don't you know, you know, and would go okay, Lucaniza. Yan Lucaniza, come again, you be a Canadian, you know, no school TA. You know, why I'm nearly don't what you got here. How would remember you to school, come a Canadian TA, one no, or bigger technique, to point your bed school. I say on your team, Bennett. Don't what we are tea, penny, channel with Palamo, you know, me for Bonabon, yeah. Routine one point, mother. Do what they do in my bag. I in my theatre more than the panel. You, Plaza Bichin, my new church, new one, team bay, build the point. But it's again, that will benefit. Ma, you know, poor living, go down low, you know. I'm going to go come to we think go down low will be on the benefit of the teacher. Might get full of the benefit. Ki mirine ka dong go cha point ka benefit teacher ko dong gis ka ñu district dong bi chologi wer ko mede ke fan ge ni yo am go do grade 2 teacher bien any your national any ke ni ko ñu mi grade 2 teachers ma ai kere it is a training college the car grade 2 yeah si dong gen pour le ben go yele na before you get UAU, the chair of it because you know. I'm here me tell la nanny, not a chin ma who gamalone no with my father. My aunt thought always the morning, ento, and no don't, with your father be shed, no ngay one, ngay choice. Chiendo gamu, located of Bill Chalon, vernacular teacher. Angay kayu bin commando. Ma ho kene kan do ke cero lera cera kwa
do now maybe okay the way grade 2 teacher madam and the recognized qualification she no point your phone about that and ni and the point mean what can tam ni ro fan and ben command TEKWAN yung point ma kini to point award ni omede tie joma o fan wo secondary school bene magi mir point gin go mede ko yero fan grade 2 grade 3 to well no point tie tuli la ko point no down walk point ni bene this school Kelo go public school ma obedo school make yubo town pero obedo medini mo ento obedo kala top tele nye wa public school in ma pole ko yini ento this school karne technical tele na tele mo query ma me recon me pan gi chulu kenyu chulu ma pole school ni anone where we have you ngarchiel mana mi chal example ene did well sulutara man gi chule do ana ben be ma da en teacher ti way stuff community beauty but been segment mean net to down full ma da do and conductor ma what you okay that's a dong na we na ni pere party kinong and you and how fun now they said no effort now life I don't let you know professor of surgery see any kind of irony we have hey mere fun the cherry you small piece done madi do you kaunu ngai history mo be madani former president Mr. Borvin Bino pana ya tuli pana high school and you know you have madame kwan in school no here the ponye be no here the ponye no the war you mate government did not spare any effort you me no scholarships made it fun. I don't remember example and Carmana Donya Levy in 1970. I don't man I can't pay my band. She don't come into administration actually where it won't go when you're should do you go find your news you make school fees now. Senior one, make a senior pro, now for your pro. My father to 12. Where don't end up here in the king and after my school fees, senior one before, and not family. You were burdened it out. Not what the banner and down for you king and Armana Kara Kelo, the higher in high school, one of the district. Yeah, that way kung na again dire cha kung microphone and your computer and duante ang wala la kerman. Yeah. Atiro high kadong government do central government do kwanyo nong ki karma kara adonyo medical school central government do wa yeah. Do ngini elu pe am kan tin wor kan weng tek de donyo higher district and and so district yelimada down my mara mi chalo example magwak ñu ñi chalo adimola o kwano na bino kwano masters of education gumba be en na karma tie ko kwanne kisimo en me peru ambassador me chen me Uganda
UK London so yeah no madong Uganda no independence they don't any Ugamo Ugamo the instruments of power instruments of power about key queen Kautero wa Uganda and no kao kunudong mi is King Prince Michael of Ken Miami of two Lord Ken and I do Ugamo will be King Gormon teacher of Prime Minister donc Adimola I want to doc do CNPN no mere you bene queer independence by my Uganda in London and medication new kadong oborre with pneumonia no mirnia dimola doc UPC ci da dimola po yelo clear ni ento watch ki boratini an ci ma be amir ti civil service en en ko ni ma no dimola tani permanent secretary and I don't check mother ni kwan ko ni made the whole country donc LTU very much blueprint mau chaki ya tuli mau o tibere pe toma uti kedani ngarchiel ma no tiegen gen winni mada gen tibere ani Miss Angelo Banya na wona gen no winni paltian tik and ngiro kita pikin tie she don't care my self government and madong to one of career down ne ka de ne peting aron ba ngelo me di no loy Mr. Banya and Minister of Education you self government and they that conditions for the konye Uganda ma tiji enoni under the mola do medu naka wanga ma gena ida mina yo kwanye gi tiji donc dinu ga ida mina kwanye adi mola gi tiji bien ena de mola ker bien pe nya pe en pe yelo ena min the ring fencing tiene mo kan the Muslims adi mola wa no do be en pan Uganda kwiri pain kwiri e kwano chamino an ka pe yelo ne in de ne yo palo tijuru ke bichar and en koloni o ken o kero pikwan terwero dano machalo kumano nyute do wero lutino bapul ma tie ma age group o kate kar through kwan me na we university kere wa kombe noni dugine be putie wa chalo gena dano ma chalo kombe ti chalo chief justice more bel dugine no and this on YouTube that face at least face my cut higher yeah you know for but did me or me and bon lutina wa maguti moni kedebit and mood well the senior topic magnear here and pay ni duane tiga da ko yeah oh yeah atamu un win we money ma no kuwer ngo kwana ngo mai kwana well la ni ka kwana ngo mai kwana well la la ya bong do ti pa ju kan bin ko ti kan ta nge ka un we ni oro pero yo mo que man no que ti ka tien ina siya bong do ti en pong do eno bene bene sura chelma disease and no ne jong here wati patwa wo kiro school chelma to be me
Papa you be pay ye any good ka ben kun ma we at you van want is Samuel back at school ma caro and one would want is but actually ma yes example if you actually made it to allo como down people the king of Mahab is Sudan magwe go pano ko young now pano and Yeah. Mm. Yeah, and chawa tima tiga chero Yeah. bang kache neno no iram o dalo Da dogana lo. Alo kong nong ana mi ukare. Yeah. Iyo. Yeah. Ami ukare kilo wara mo kan me gamane. Very professor. Do bore. Yeah, atamni war mero mi Portugal board Dr. Caesar Chai piano mini wa TEKWARO me kwan e ma bede da Paul dar bene bi kwaro mere ni ginge Page Stadium tie pegi gi pingo Page Stadium below the Page War Memorial Stadium so jemi igini jemi ma pigi tegu tutwal ki gin mukene ma wan miero no bene wan nen ma pire tade da ma la dit Dr. Dr. Caesar gene achai ukelo ene tela ela pire tade da ka tigi tela ma be wanene ngoma la dit Tiberio Kenya tuomo timo uno giramo po gratuity and uno giramo po ne mer way change magulo ngenyo it would not have had the impact makombidi uno no kono kwa Dr. Chai po kwano no kor gir go ge ka o level bien no gwa lu nyoru gi petwar pu gene chulo gi a level so je ma polo no gwa no pe gira time pi gin che no nero tela enoni ki mario ben wan nero tela pa dano chalo uchera dimola gi isi tela enini pire tap Pien ka dano tigi tela ma gin pegi nano kumbeti gi nena nyim ma enini tela ma dano nena nyim ma pera ta ci don pa mera bal kare a meti da luong dong Caesar public wa anom o mete kingo mano Dr. Caesar Chai o berka terne met nyuti wa TEKWARO me kwani e chuli kinga gi magu chung matek dan chal Tiberio Kenya tumaga dimola gi Angelo Banya gi menero ni kwano beru matek ya chuli yeah Caesar Yana for the 12 professor, gi panelist duju. And mega very summary rong. Dr. Caesar Chai was summarizing them attack my bay mother. Actually, I go deciding metimo gimone, gitimo beno ma dugene nen. Telana beno neno and but go Tiboria, tuma eno. Near more British more money Dr. Dennis Payne. Otimo research mo no ti Cambridge University no very ye PhD no ti kwano kwedo lokum kal ma actually chamone you don't kit actually behaving kere e kar mo mo ti second world war go ti mo ngo gi chende gi eno chi rate to 12 gi ngo ma Dr. Caesar Chayo o wajo kombere ni the first thing ma actually will set the surprisingly kali ni actually will suffer set the odd child on chol litine gankwan consistently jomo keneni Uganda or duju but the consistent thing all through individual ka ini donya or pa
ngar mo agi second world war no sitting room be loyo kamo can within the home ki dong ka tere dong chen mo dong chol le chen gang kwan. This is a Cambridge University degree ma eno no ki dok bene eno o kwano lok me kal en ma process me moyo ne me timo ngo gini ono ni gin en ma ta en ma ti kum kali kara is penicillin bacteria. Ena wero kwasho ko yang nok totally chule nyu tu mo tata no perene jem en mi neno ni pune kum kal actually ogene en bene obi poni pong duong. So legacy me pong duong ti ma atamoni one actually we can still do it. Ngo mamir watim komberi history en ma gene ni ka atuma gi mano yam go kero chungi ene gutimo. Atamani it is still possible komberi one me konyo ko lok me kwan. Bien gino dong wa dong kere mapat gi ngom en magiti charne ga chele gi lok me konyo le tien ga kwan dong pere. Gino mo wana bobi weka bod le tien pere WILOBO tie dong ma kum kare dong lok eni chul en magi chuli due kono nga gini pero be konyo gimo. So gino dong kere ene nena ni le tien kwano gidong lok me ngom. Nyo gok nyo ka jumano dong pero mo chero gi kwano nyim utim biachar. Jama dek ken mana ni chuli romo timone. Konyo ko le tien wagi kwan go lok me ngom en gi mi biachar mo matutien. But amiro tiro loka kumbiri gi mio tamni. One put waromo yonge machara chuli me kero chende mo ka chiel. Nyukari en ngom en mawano ti gine charo gini. Ni bedo kamo mano giromo puro ye pu magi chara ke ken me fundraising bo me konyo kwan paletino. Kaya wachi kakamone ti kanyma giromo kero ye pu ban pu eni duju bedo mere me achara weki kony kwan paletino eni romo time district ni unong kamo ma romo pur gi mo magi charo chi gi kerche ne ka chiel me kwan paletino initiative mone en mayam gi charo ne Acholi educational initiative pedong wa wego bet charo gi mo magi ko kon gi wo ke ken ikar chani beno British tie but atuma go deciding ni chen mo magin gi noni gi romo konyo ko ga kwan paletino chigo go gine bene go twero we amiro wachi yo mugo tie ma wan romo timo ne me konyo ko en Acholi educational initiative ne kamon mo o yeni gi non ki diero mo me bedo piny me no kirio me chende me kerne ka chiel latin ma queer no don queer kadi jo en mo ko be ka chulo litino is after second world war ni mo go ben litino gi po chira nyim ento a nyim pa litino chuli ai pier tekono borgi lo ma mege kadi ka latin mo po ko ka latin chuli mo ma queer mo kwano mo chung kuno beno duju konyo no iti konyo gi dano pien jo egini peko paro ni akono latin ne o chiro kwan onyo gine of gimo o chiro ni wek latin ne chulo mo ken makwiro chiro nyim biko no wa o wega da amiro ni wonenu matek ni after show eni wara chelo wado chen gang waro ne ni Acholi educational initiative waro mo cha ne ni wego mede waro mo cha yongo dan ka chel ni wek leadership machara pa tuma gini waro timo jama pol kirana ne na waji pu waro no ne district pur gi mo charne kerchen ne kamo ken eni no peti kwan chen pangar mo yama chole go runyu deng ritual gine i karme lwenye ni me mo ma popoli endo kirati ne kere kiti wajo diang eni ko anyam na ti ko diang di anyam na dan ti choyo ngere kit gi mo ken ni runyu deng ni compensation pingo pe kong long gitam ni no gamen de mo ma no ti favorable ma kombiri ni nyoma bibira nyimi wachi
Uno nen kita chulo no kere chan. Instead of look any me chulo dano achiel no yama tigi di no yama tigi di. You get compensation more man no better pool. Ni unong ba look enong pe gig. But government mo watigi chen mo nyu en ma wachulo botu muaga pa muaga bit machero kamone kany maromo konyo kwan palitino. Atam no ro bedo bagen mabe. Other than yele no one yele ni ati yam gidi kayama ti pier bit kadong muka pier ngwen pier bit en no ro bedo gidi. So solution ne to twal pere. But ka no waro kero we work a chel ni compensation en ba kadi ka waje compensating ngara chel gamen mo no 50 favor kadma ma no ro ne no pere ma chulu ni yene giro mo kero be ping ni chul ma dong wano mirba lok me diang ini be o gwik ma be muka ko billion di pi muka big no one settling lok en me gine ni ako ne gine atamo en ni gine ana amiro giro na kere ni jo en ma wano ti kwan nyingi ni go chak kwan gi actually kadong madong gi karbo ni ono foundation timatek foundation ma timatek be ni gang kwan en be miero gi chak restore lok me bogo dogi kita bishop chola yam bogo kere inga gine we imagination paritino bero bin matek bogo do pia tek ma da me konyo ko litino o kot pa bi tek gi bishop chola gi nga gi en ma iwi neno gi lok ma tegoni gi ngiyo lok me do lok ma yama choli chalo chere chuk pa bona gi koro nga gi so jami tie mo ge romo chone the culture for chul maro mo konyo imagination paritino and my suggestion ma giro kere is ni actually educational initiative mi wotamu kid me fundraising more exchange more chitka more romo gire members of parliament wa kumbiri gitie ma ka o karme election no chende tie o mabe pero no giro make a commitment ni parliamentarian achiel kano tuere kadi milionario muga pi muga bit parliamentarian wati gina dini chende joge chende maka joge ini joge ma romo konyo dano so my appeal is ni actually educational initiative waneno ngo mo jumo agi second world war timoni we go do change to the drawing board otherwise quite doc change to ali actually afoya Caesar one point to 12 point meal, ngom practical examples of ngom magiram timune to 12 malok dakhlo kwan ara po ikare chane ket mai ber kawaje ne kwere ni apo bishop uchola through the Belgian embassy gubiru matek mada menaro ni Acholi educational initiative enu chung ma konyo be luter mo kere ma pot but no mier po ge kenyo no mier ge mete kwede we pege nando kon ma agi wo ke kan kidong gin ma pier tak ben mai waja ene lok mo me compensation enini lok me compensation enini po wabir gi tela maber to ali po wabir gi tela maginera ngej pegenana nyim yen keto no chul compensation no gimi but district achel shilling billion pa kila mwaka pa dok chene en miero chere lok me kwan again uno koro wakonyo luter ma pole de dayo me kwan Petien lokadi do miero win wangu kwan gu chere university mabere chere a technical school level miero ge kon kore mabere chere ka kwaro nursing bere miero ge kon kore mo chere ka kwaro me bere medical assistant bere miero ge kon kore mo chere ko kit kwan mo ke ken enini uno pimwa pa district achel no chere makumero no korwa wa chalu ter ma pole de ka kwan Chento tela pira teha deda.
dok bene tela miru be tela manera nyim ka tela dong naro kira dong yamuan wano pe oke de nget ke ken guru beri stante beri chala ten madong parong dong mabe pien petiga cham mabe wa pedong ginana nyim chi ni naro tela pa li tibero kenya tumagi tela pa ochera di molagi tela pa Angelo Banyagi mano no tela mau chwin maginera nyim ginero future paluteno wa ya nyim eno wa wachi chene en gratuity enini wan ko mu ko wa kero ben eni kom wun dugo gigene ngarmo ke ken matigi kwan maruma do miro chet o mede ge kwan wa obe da obe vernacular teacher. And these vernacular teachers, egini, lutero kia edong bucher good, konyo lutero get da wa lutero go cher nyim. Ka ini naro pol daro ma dong komberi gitika retiring egini. Pole weo no nyorugi go beru luponye. En luponye ma ke konyo kogi kare chane. So iramu naro dong the multiplier effect. Multiplier effect ma did. Chepe man for to 12 Caesar. Tam dong mir wachet kombedi dong pange ka ngar mo dak mukere tigi lok moma tamoni gen Lady Grace Pascal tam Jimmy. ama ti we kong dong ki kwan gwak gene mo ma we wa konyo wa kweni ki lok gene comment Yeah. Okay. we pe dong wan no wa gam lok pa viewers professor ram kwano ne Bora kan pener Yeah, mabe. wera Kelo malo tie ka en professor. Yeah. Enini mot ke kan ngaten tika tero Facebook user tika tero be pakwan kilok me ngom kilok me biachar mandong lok manen Caesar bedo owajo dong ya rom kelo mukene kwan no we ko gene kwan Jimmy Kachel ki team kachel ki team metiyo gen mabe megwa kachel ki cho kaha. If we want to improve the present, we must have the courage to confront the past. Well done. Congratulations upon this journey to improve livelihood. It can't take a day or two, but wanen wajolo en na jola ma wan mier wanen ngo timange we ko mini wa kero menaro ngo maro mutime ya nyim ci enuni gen ma la choche no wajeni perata. Yes. I think this was the continuation, watching live from Gulu City, one where Jolie. In your views, who are the most important actually personalities who ever lived apart from? Well, wati nano ne tutwale pe wati nano dano ma utimu jimi mugu mano dano mugu utimu wati nano ne tutwale pe about their importance. Watina rongo magin gutimo. Dano egini wengu tiyo matek lolo kwan. Dano chalo Tiberio Kenya Tuoma. Dano chalo Ocheradi Mola. Dano chalo Angelo Banya. Dano egini duchu gutiyo matek. Irwom gi mapapat. Menano ni wan wabedo maber chi dano timo pol madong po pi chawa dong po romo kwano nyingi weng dok bene pi wan ber po ngeo gin weng bene but daro mugo timana nok mana wan ngeo gi ena wakelo nyingi Lumo dwa jolo wun dichulo riago ma pati ichabit man ilok madok ilweny me achiel ki lweny me ariyo ma kwako Wilobo dichu lweny man ono I think ono put a pay Wilobo ni wawun bene
ono unu pe WILOBO ni lweny ni pe ang'eyo pire tek pien awinjo ni lutino Acholi atamo wan wakelo lok me lweny enini tutwale ni kan bedo no lweny enini peti lweny mano ma okemo wan chen wan walweny iye pe TEKWARO mano tie pien British gene no giti kaloyo wa kare enuni chi lutino wa kiranen Dr. Caesar cha waje ni lutino wa go gene go lwenyo i walwo wan lutino Acholi ma lwenyo ti eliwa chen kulu i walwo tu lutino Acholi ma lwenyo gene enuni tie eliwa bichen kulu ma wanu kene bene wan jo kene mago lwenye tutwale jo mago chere Bama story me Bama no tima Paul so atam mier bena mi kare don gwak but Caesar Dr. Chai gwak lomo medu la pain money magine pain ni nga li ma pier tek falli dana ma gutimo Paul tutwal pe we will then ni Carman gamen met con ya famil lutino Acholi io be buker tek tutwal we kan ke to orgamen ni ni lu dog binga megamente alua in 79 mal Paul be lutino Acholi tek ma da dong we here kan tutwal Meo, Town Tanzania again. We know pay lwenye go you can. No, what one watoro gamente you know. Kida mi ni when the major teach pa la bit to Kenya. We underrate the teach the Kenya. And ujolo war peje war memorial station the memorial stadium and karni kaka karni o ikoma kada limo dore kiloro is not the best news see to be careful the teach magilone education and cultural officer man not we are timothy general be la dira be the dira be cultural education cultural and sports officer ma kerlo teno binu and wait to teno binu ka tu dilu ma weati polo tu dilu me Uganda we lo teno shoot nero ke yo man wait ma tet how ange ka won winyu ya nyaka mo man ko woni Judith ta ya no nyaka ne dui mo ma to and kakikit you down my team you well Acholi no ngene for sports ni matek twal udaro ma polgi kiter by the prison your police among the lady and talents most of you are young so you wouldn't remember Judy but man we about young to do number 2 Carmen on primary you can't live in prison a prison no and no came as a sports person in the prison a real national in Uganda no, one of the first football team Maupino to a British kind and a bit really came go better or not a bit more and you look back you look page now would the national team and would be a kind of go British show but we at the look at you more why don't back wow to get in no do yeah so what team actually put in into or doctrine they stadium went through a period of disrepair and
Wilo be correct. You man of good dog. At least we do status. Yeah. Welcome man. Yeah, okay, yeah, enuni peratek wapo tutual atamuni kadbin ni wan nero dano mugu bedo ma pigi tego magu machalo lutela miero ben wi wapo wil pilu Yeah. jo en mago lwenyo ni Yeah. jo en lutera chili eliba chel mago lwenyo World War One, lutera chili eliba bichel mago lwenyo World War Two, miero wi wapo wili komgi pien gina oweko tin wabedo tie gi Peje Stadium, gina oweko tin wabedo tie gi scholarship ma lutero kwano kwere tutwale A level. So miero pwe will contribution ma gin go making menaro ni malutela gotiyo kwere menaro ni rom me puonye obedo maber. Yeah, so ngat mari ni tika choyo kanya about Somalis ni gin gitiyo i group wan watiga dega tutwal kinyero maduong ya chuli yeah that you see yeah mirpo characterizing down kumero itama ni one again you see level of social development papart kaberu dichu che kaberu dichu kakama ini nano social development tila penya mana level eroni usually generating attitudes mogo key behaviors mogo mawero duogo dano chen ti erini petipia chili ke kan ti bere kapiri mukere egini tuchu me no lok mo ne dega gi lok mo nyero gi ngo gini pol kare tie petia chili ke kan ti kabiru tuchu kabiru kama wore ma pol ma jame egini tie dega kono nyero kono ngo gini is not a monopoly of actually it is something that me kabiru ma pol. Yeah, so mir merkera ana tam kwede yeah pol kar mir wa bit ben ka lo jami ma tikatime mabe tikatime ma chwalo wa nyim bien ka wa bere do ya daro do nyero ti do wa activity ka yeah mm yeah okay, so lo mo dwa ben tika meteni achuri dong no pelu chan matwal lutero ma bulwenyi lweny me ariyo WILOBO koloni pingo lwenyi obedo tie enoni dong pe dong tie machalo topic mano wamero lorie me tero pingo lweny enoni obedo tie wan wang'eyo men ni lweny eno obedo tie kani no wachak lok pingo lweny eno obedo tie chino dong po watige kar tutwal but ka mite ni wabilok ye nyim pingo lwenye no berutie waromo lok ye Hitler komberi tika lok tika naro waki Abu Dhabi tika po tichwa pingo ngoma wan watiti mne wapo tutwal Hitler yeah yeah, Hitler tika mete ni lok pa kwan pere tek ento la bon chente java wa we will not go far together we can yeah and man gin ma nen Dr. Chai ki Caesar Guber kalo ni ngamo waram timne ka chel menaro ni wakero ching waka chel menane lutero wa kwano Nero Umio Benela Youth Child Educational Initiative, Dr. Chainet Beromio, District Scholarship, Machene no Konyo Lutero Mapol, Government Scholarship, Machene do Konyo Lutero Mapol to Tale University, Anapoi Karmoachere University, Wando Beri Juma Girima were benefiting ke general gen Kwan University Lumuro.
inge dong government do cha cholo dar mana nok pikar wani no gi cholo taka inde chere university dong inde chere pan mo dong nge dong government dong ne chere chen dong nok dong gi cholo dar mo mana nok gi cholo be dong jem ken be dong pe gi cholo pere si mantika timme yeah waro mere dan ka nyim comments mati kan chet gi uti mega wa eti nano ki pa boy town council mana moro ya no ki wow chwalo foj ka enne ki comments kan just mot ki kan pole ma wa dwa foj boarding in meti wa ka nene cho comments kan mati wa ko mere uru ki foj mati so professor wa mere na yes. Yeah, so competitor atamni mirwa bin bot ma Lady Grace dong wek anu titi wa bene utaka mogo ma gutute matak menaro ni ya Julie kwanu biru matak so ma Lady Grace wa Julie ba Be apoya viewers weng magitika neno wakikama pat pare WILOBO kombedi dong dan weng ramonen wa kikama papat mo dien don lobo ba no yamo chake ene loka kwan we ko kombeno ramo timo en jin ma ko kiti ene kwan tu twele ka dong wana ni kwan ma chon dano ma puden wan ma ti we ni yam ngom we ko kwan ya chuli yu dan ma ko konya ka yini neno inspector me schools me Uganda kar ma ketoro ma min bino is 71 ne no wai kot ma dano we ngeyu but en jimi en dud beno bino no en logo jima yam ki chako chon yo mo ko chako chon fa kero gu ma ki kero chon me kwan ma chon en lo ka tiberio gi menene ne lo tiana chulu kwano ki juru gi gu kwano ma be ki lok en menene ne kwan ma no wero kirika in i gang ma no chena pe ka no ma ki neno ne rie i bi kwano yama chon i bi kwano ki kito yini wini yam university no down wing university down chere ye no so down wing ni an ka kwano mate abi o university abi kwano abi tiyo ko kwana so enu no mio kar ki down wing mi beru tiyo ko jimi wing marom kata mo wai level playing ground down wing tiki access enu ne pe par ka yini kono ki kwene ko ni ki kwene te ki romo kwan te ki riek me romo kwan ibiti dok ineno dano ma pul manugu pul dano ene weng dano ma chalo kot biteki ka yini winyo history ne ka keto chako kere kwan o kere peno mier beno o ento pien kar jane dano ma chalo Tiberio gi dano ma chalo wai o kot gi kinga gi ben dano ene weng ki kero wego dano weng romo ki wego dano weng romo kwan biru we kwan panyera duju ki timo kumero mi weko nyama chone achuri pegi mia na nyera kwa nyera mia no ki nyom yo endo ki ber ka encouraging mege mo machon Galo kiri mama anagi they used to use mama anagi get yo mo kwano St. Monica's bon miscame and ki ber ka using get ki taking it around the district mi nyone nemba kalo ti anyero kwano ber ko man konyo wu tano bero jako neno ne mot kon ber ki ko be ne anyero churu mo kwano duong magitiki tij maber kiri gamente nyama chone ne mege madon mogo timo ji madon lokom kwan obedo tie but eni dibero ket mabedo tela keto nen professor wai eni wen tela manera nyim kar chari me no jimene bene no pa ento tela pere tek ka wun rom ke romo nena nyim tela pere tek pe ki neno tien ke ken ki nena nyim enu weko kombedini ini no ni dana nyira ka wuwe weng gi kwano ni yam pe no bedu kumeno no ti anya no bene pe kwano neno ka ngeni yam anyira nyaka chuli ma an ka po mo ko bedu dakta
Dr. Kaj le lobo. Dharma apu manu ne beri chalo role model. Menta pa daro when you tell oh kanya ni bero be doctor and baron be doctor. Yeah. So en kita no Jimmy time kereno ni kitu pia mege mapul mayam gubelu ponye tutwale lu ponye mege mabelu lo tia nyelo ya ana no be mer be be la ponye ai ki mo ker mo gubelu nurses bien yam mono pole mar kwano nursing ki gine adong o mede dong lu tia nyelo chao chero makere ere dong kama dong kwan non kombedi it is normal. But kama yung machone, no beru kumen, ki mono bebere and community development officers, mi punyo mon timu teru guako gang timu ken, en beru kumen, ene kama kwan machon, o beru ke ba, ene duju beru ene tela ma be, kis policy ma yam ki kerogi, ni policy ma yam ki kerogi pe mwaka din, ene ye wero, komberu wa o ene enji mayam dar machalo no museo tuoma gi no gukero no wai ko gi yam gukero adimola gi yam gukero eno wero ti make kita tiket wan wa tika lobo bot tien jo mayam mu cha ene wero tin wa o kama wati ene so poch eno ni bene woro bot dar weng tutwal jo mo loka pun ober kilo lu puonyo madongo mago puonyo chalo la puonyo alipayo loya gi madok ber dok lu pu ene so me lu puonyo matek lu puonyo pier no tek ada pien wek kamono dong lu puonyo mier ber matek dok no kita mun ber wai ni ki war no lu puonyo matek mada so an lok ma contribution na matin lok matin ma meta me ene enone ana uyu jo mayam gukero gu me puony ke kwan e Acholi. Yeah, okay. So our poet to trial Lady Grace be nyurune matek ni mete to trial ni one wu miru po will to trial jo mago kero guri me kwan ikaber mapapat mantilu puonyi kaber mapapat egini tichu ini no ka ini chere sub county chere tamu ya chuli wanga ini no ngarimono tie pole be no yam gwa ko la puony mautitiu matera de menero ni luteno kwano en no do ber machala nyot mabe bot jo kene ma enini pierate so log metela pierata ada ma gire do atamni no miro wa gene wa log kom ngo ma lupuonye ma kombedini gitie ni giromo timo ngo ma gitimo ma lupuonye romo timo ne pieni chabet mo kar chan wa logo ngo ma wan ma chalu nyudo waromo timo ne menaro ni do tem kwa mabe pangeo Jimmy pangeo ka watiki chawa muromo me gina enini because nen chalo enini topic ma did but no tamone Pierre Takni miero ben one ni pangeo Dr. Chai Dr. Chai chinchau titiwa kitma ene cherigang kwan kwere kitma etamni no miero ene ringi duko pajo baro beru pi la fuoj ba chel pi teacher chel ma uji uchwinye owero en na chao naro beri gang kwan iyo mukere mapat o chao mine miri well ene kwaro maybe Dr. Chai can lead us into this briefly Pues yes gin mala point no mate mune gin madin mada pange ka dano nge lo makeloni mentally kan la point pela point kan la point mena tie mental mental ene ngarmo ma binum
kind of mean it I'm a bear or kitty Carman mano pun makana pare I can get wala ko boarding school yeah ma boarding school ingin you know kapura ri onya de kenni tu ka ko no premier na mi ke gang do tan no ko to ni no amana or tinental you know headmaster neno ni natin no mano or to ni kong ana si rot kong si do no ti ko ma tu ko ni si dong kwe chwinya dong karma dong en tieno ni dong kama mi ro tet lega ndo en anda chung ngere ni no tu organ ti karma cha tu ti o mir mi we ta joni da ta we ma tek ti tu no ni an karma ro we ma tek en karma do no ne dong yubu dong ka yubu pa no ti o ki dir kenyu chu ke la mir piano na ma we ma tek ma chu ti da hong ge na ge bir na ki lo me kwan ke be wi ti ga ta no bir pa tu me ko na ta we chi we na ta no ma pan ma re ki piano mo ken yo na ka da ana bi ti pe na ka no be ma da ma no ka be no e di chwinya uno poverty nene no kama mira na ti o kora well olu kwe na den ben mor gid mala kon kwer and be la fonya ento and be my mentor as well will lock almost everything ma kedwa mana bi ni UK and no look me mentor here and you may remember again Chris Nigel Chris my and be the chief executive man NHS and now try to look both directors what you need directors near group mentoring usually maga African and Caribbean background or black and ethnic minority yeah I had that benefit when I tell the director in the end will be mentoring now konya in fact we are the amount of focusing konya through the time man tiga kwana me da ticha me da tani na ameri kwana no carpenyo well later I took it up me da tani mentor and then community ye kwene you know lege ye reket ye mentoring peer attack monu gin ma la foñ rom ti ne dak monu gin ma kay pin la foñ I rom ti ne ma atamani tam mi enoni tam ma mi ro kinen gine kita education initiative ka te ne wege legge kumede niyo karma no go go achieving your money here yeah Yeah. So atam eruni pera tak tutual macharu la point bene over the years ana nano kama pol maini no ichao kene lutero tie ma pol mano pero mugu mano tigang pero mugu mano ti kwa ki mabe chento in macharu la point ini ramonano neo your class iramonano ne latin money ni ikindano men nano ni latin iniba ne charo tigi gong it money ni tigi pero money ni Chi romulok ki latin makumeno. Latin enoni wiye pe wili kumi. Ana tigi lutero mukene tigi lutero mukene ma watin food gichora waraga. Actually chencha machere Uganda. No latin machel mayam ana ponyo kimbarara. Kombedi dong tie en dong tie executive director me Uganda Wildlife Education Center kama zoo moniti ye genene
So he gave me a good treat with the family. They wouldn't go bid Kelo and lay my papa the zoo and free of charge, can you imagine? So I went with the family zoo in Entebbe, free of charge the whole day, and we went close contact with the lions and Kilema Papa in your wing, we went really close contact. Manogi took a guiding one. So he was just appreciating me. Kai kare chani inu no pe tim gin munyo gor I don't know kon kwan So tije mapur ma wan mara mutim ne macha luponye ikwopa lutero pien lutero inina lutero chao kene kai gangkwan no mire lok cha la puony mane ni no mire wot cha la puony mane ni no mire nye cha la puony mane ni miti dom subject mara mala puony mara ma en mara de ni puony ni en miti en team subject en so macha luponye wan watigi influence ma tira de kum lutero ma wan wa puonyugi chi kapa watiyo tichwa maber chi no wabalo kwa palutero mapula dada but wan bin waromo yubu kwa palutero mapula yes so atam ni mirwa bindong paska tie paska dong mi ne kare bene wet ero mi tamme gwak bene no experience mugo tie ma en tamni eneromo sharing KWAN. Yeah, Pascal. Apoyo le yup, apoyo panelist gi jomatika nano wagi kama papat, amor wun weng, apoyo tuning in ni tar palua nero matin. Ana mero meri loka genesis amo wajana nen pi loka Acholi Education Initiative, gi lokom charongom, pange ngama kono betuero telo dana UN, lokom charongom kita sisa waje kerni kinongom weka loka fu mo tie ki fu wek fu en yo kony luteno no bero chalo ki kero chana in one basket ma kony luteno get district ma papa so pange whether la wi ruodi o nyo ruodi kama papa weng ma o nyo MPs ma megwa o miergo nan kombeti kitika charo ngom gilo rock ka ini winya ni kitika charo ngom pengo pe bin iwaji ngat mo matie in this gen Acholi initiative wek to ke ket chane mo wek ke wen ngomeno ni o kondana ene loka fu gi jemi mogo ma papan ma ge romo timo ne me konyo lutien pe kwa pa lutien me kwan ge yanyim yani kombete ka wachar ngomo gilo ro dege ma wa dak wa no ngom kwe lutien be time ni ning dege ma lutien ma ge tiga nywar ge ne go be dak go be beru kwe so pangeo ngamo mero taking this gena ene leadership pi loka ngom ene loka to serious o mero down na ne ni matura de loka kwan kita na nen ki loka pada bi dur ma pol enta tiga stressing and loka ngom ena ye apoya geko mega kan Yeah, okay, yeah, thank you. Wapo itu 12 Pascal. Lok manen bene isiza wayo. Lok me kwan pier ta da. Lok me ngom pier ta da. Lok me biya cara pier ta da. Lok me ngom lok etima tek dong tutual ipajo. Tutuale ni pol kare kumbeti ni daro dong charo ngom pitien lok ino ngatma ni mero yuboliel chiki charo ngom ni me yuboliel gicharo ngom me ngatma ni komelet gicharo ngom me gene well that may be gen but chulo banya mo manak mano gen mero char ngom mo chulo gi banya ngan mo ni mero wilo piri mero chat ngom mo wil gi piri ngan mo ni so ti
ngat mani ni cha ken ke wachi kamani ni chencha ngat gena la lutera wubetie ma gimero nyom giti kalar do ngom ma char so ngom do giti ka char ne do pigi mo ken you see chulo banya giti char ngom nyom giti char ngom wilo lela wilo ge wilo piri giti char ngom yubo liel giti char ngom so indi no ni kano ne gwak ngom en gi char piten lok mo maramo kelo ala e po padano dok romo wa nyimwa ber mata no dok winye chento me charo ngom ni pien umero yubo liel enu ni arana ni popore but man jema bene atamu ya nyim Jimmy waramo lok ye ma ke dano mo mano gin nge lok me ngom mata were no uluto wa mi kar ben bodano me nyuru tamgi yeah okay so atamu Jimmy anda dwa ko talbori ma wag no wanen chawa do chero ke mo waramo lor ke program ko ana po Very well. Angeo panelists walo lok mabejo fon mabejo wakelo history ken makwano woro kere ya chole ken wa kwano ber matek olo to wa chawani gan kwan mukana ti ochung we chawani bana mayen kenene moko ba dania karno gube tim competition comedy mago lwen ma chiel lwen ma riyo ma WILOBO now comments matieka ene ma none don akwano don ngwe ka ene wa bana mina wakare man itla and beside KWAN, we must advocate for creativity, innovation, the idea of paying our children. I think it was in Obote's regime. I stand corrected. Caesar said a good idea upon the Kelo settlement fund. We could access it better if we come to one basket. Anyway, it was actually tia agreeing this is ngoma sisa wale kayane pian chojo char mo kana ping dong pedong wa pe o ye wenge wang be mer no marai nang ketu kar take dong tiga pian ko ye fedang so lo mo dua for chicken and nano ukar and lagam en menong na ke mio la dit odua manga ne ka gen ramadan pian che winya ken ma professor ben waje kere ngom ka kakecharo omero ke wil mukena Okay. so chara chiel wil ariyo that's the trick kana ya kerme ke chak ke advocate ko dana ya ke charo kamane charo eka chiel ne charo wil eka ariyo kamane now in my bad lo wa Kenya what do I for bought in the 12 and labo in no konyo pero kan pe olto mo atini fon magatimio ka en tika la ko padano kamane tama ga mio ka en olto dante atim applying e kom ngo matie due en duma chiel en wakelo lok me kwan de twale ka neno mo ma pudwe ngo timete kede wacha ken malo nyoro ngo malo nyoro matin wa tiel ko lutino ngo malo tiano be ro timne wa ko kwan mabe tiene wakelo history kera kwan wa kwano bino materi ya cholo to o we kar no nani kwano do one of the major thing mer ketem e kamoge kan chiwa tem no wata wakel history tin boru now mafut pe yakwa chier dong megi ona tin mero chola forge board panelists my peti nano kom gitin angeo ni titi ma kom gi ko job getie no rem tie job getie kan nano job kan matika rem na mero bien angeo pol unu ngeo en chuo pa jo kubere ni no longe ke nga internet be no per mo chi me no ta ma no might pe ngeo ke da to pati we kucha mo di dum ka limo ba wa tian ko mano tie cha mo kana bana robena tima comment pe gan mego angeo mego madit mego rosa como angeo tiene en pe que no kan ne chalo be Ochiero bene ka limo ng'ate moni. en no dong Boro la tuo bene. Kan. Wa dua football and the 12 and always no ticket waka enemy na men wa Joyce a chair comment pe kan yang bana tie kan nano le tuo bana lura moe
and look at internet bena gena ma yellow way one way low can ya to ga ba ya kai tie dong ola internet dong tie cha weng dong ba cha mo kan bena pero pa mano bera kuba so and what do I for but and okariot Alfred angene nyom mege me pa jo tomorrow I think it's a bit in the weekend me take a beyond no tie man me out legane what do I for but and the 12 did Alfred banya Dr. Alfred banya and ben tie ngar chel matiu ker kan ti ti ma ko me angene be du ker kan ti chake ke omen wa Bernard tie ben ngar chel matiu ker kan and me take channel a chel ma mi phone ma be to ma chala quick eno wa tiu ga chel pol kare now ange chabet manien ka pe geno mo wa binero ne wa me take a look me actually educational initiative and the wakel bishop o wachewa matote now in matiwa o Kenya gamu watimo ka ene polkare watiu ga chiel ki en matiwa ka job ka dier ni a kermano ki chiero o bero tiene pero mo mogono leta chiel mo I gen pa wegi ni wek no rin chet kucha tielo ko wa matimo ngoma tie eni ti chalo lega ti chalo tor chinga chiel wek wanen wa o what bishop nama chimen makero ene pa Bernard mau be or and machiero but bishop meneno look but actually initiative education but bishop also bino wachowa ma bed ma clear pen anything ara chiel ma one of the creator actually initiative education in the way so kawa bikelo en numero o dano chat bot en pen dano ma diet pe luo biana bor I chiar bot en so where no o dano chat kwicha no mero to mo leta chiel no leta reo mo ki on galan me mutaka eno wek no chiar o kwicha so nama chime ram kupe kere benar ram kubu en nyoka chegin ram cho comments kanyo ni anatie yo me kan ram yo kon kere wek no wa chiar wa California en chabiat manyan en yo ma bag but bishop chawa tima tomorrow but fonyo ber ma be wa fo to ali mi cho comments wa fo to ali ba lo wa wan bi wa ne won da ba ma ka chabiat manyan kai ti ngo ma waja ngo fon mu kan mi tam yar wa kel bolwa nane cho comments kenyo ilu wa kamo ken timbe subscribe YouTube channel ma megwa wek no holto wa ko won ka chel pe mandang bana o wandi di joka mala wono o make wono dong e ching adek manyen ke yo mo be Kelo rola chi go ko dujo Kamere baro bella